Halo guys, bertemu lagi dengan saya channel Muhammad Ridwan. Jangan lupa subrek di bawah ini. Di sini. Klik komen. Pengen sedang ini. Mau yang lagi. Ayolah. Iya nih. Kayak orang ngaji. Kan bisa ngaji. Saat kau maksiat dan kau bayangkan ajal mendekat, apakan kau buat? Bisa Kau begini sih. takkan selamat, pasti dirimu habis dan tamat. Bukan ku so taat sebelum terlambat. Ayo sama-sama kita taubat. Dunia sesaat, awas kau tersesat. Ingatlah masih ada. Mana TPC aing? Oh, mana TPC aing? Hai, orang iyo PC aing. Kayak ganteng tuh yuk, bisa kaca. Ganteng meren ya, anu ngomong tuh ganteng meren ge matana bae eta mah aya debuan. Lah. Tah, ih, orang aing teu boga wudu. Ngaludu dulu ah. Ngaludu dulu biar suci. Suci dari hadas kecil. Aduh, saya katonjok aing yuk, nyeri. Di dia behelan lah. Tinggal ngaji. Ngaji. Rapih meureun aing. Ini lo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asba. Apa? Assalamualaikum, Mang. Salam. Ya, ini tawar Qur'an lah. Kita ngaji. Ini mana ija loba Qur'an? Mana nya Qur'an? Iya belah. Ini beremah merah jambu. Loba debuan amat. Berapa wae tidak di kumbah meureun dia. Ih dikumbah mati lok yang Quran mah. Dibersihan. Poho aing. Mang ngaji. Ih, Mang, di mana? Atun kemari teh ya. Pidaku poho siga kolot bae sorangan. Ih, di mana doang? Aing matinya ho. Oh, aing karak ingat harangnya di kulang do binas teh aing harang yang geus teh lulus. Oh nya, sampur Mang. Ih, lainna anas jeung harangnya heula. Loba. A'udzu billahi minas syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunup pedas sih. Oh. Oke, nu pedas. Tungkul. Ah, Langsung. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Oh, bener. Kayak gitu. Beneran enggak? Kat menurut. Orang pendek nanya, Mang Sahrul teh arek bobogohan kumaha eta? Ndek ngajajal. Atuh ceng. Leutik keneh. Bobogohan mah ngabeakeun duit. Iya. Atuh ndek ngajajal doang ieu. Kedan kumaha kitu awepena ha? Milih awewe anu beragama. Insya Allah selamat rumah tangga dunia akhirat. Oh, gitu. Terus kumaha amun Mang Sahrul teh ningali kagelisana doang? Kagelisah mah 3 tahun peot. Mending goreng sampai kapan goreng-goreng bae. Aneh nama. Aing kuat ge. Kudu nu goreng wae ta mama. Halo guys. Kembali lagi di channel MR Muhammad Ridwan. Jangan lupa subscribe di bawah ini. Di bawah ini nih. Tuh abah ngomong abah. Abah Haji Erek ngomong gak? Ngomong Abah. Kudu lik, kudu subscribe. Ngulik dia botak. 7 turunan. Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video yang lainnya. Dadah. Mantap. Wassalam. Siapa gagal tadi ke? Assalamualaikum. Kagelisah mah 7 tahun peot. Mending goreng sampai kepaek goreng-goreng bae. 7 tahun peot. Mending goreng.